Whaatalo whātu tala Follow Radio Samoa i le nei tae au alo maia o talo le asolua. O le asuia tū la whono mō pālota e whaia mai atu no umamau, whaapea fōa i mō pāti, ai ele i whaia le whai ngā pālota tele a New Zealand le tausanga fōu. O le whaasilisilanga lea mai le minister o whaamasinoga Kitty Allen a o tapena i le pili mō i e suinga. Mō fōa i a whaia ngā i pāti whaapea no ngā tupe. O le a whaau fi mai tū la whono e sanga whaamalo sia i le whaalawi loa whaalawa i tele, ma o le amo o miai le tatawa na whaailoa o le na te fōa ia le silia ma le 5 awhetala mō se vaenga whaupu whai. Ma o le asuia mai ai mai le se 5 awhetala o loo iai nei. E se mai i lea, o le a tāpā fo i tala o tupe mai pāti. Fōa i tupe mai tangata o loo mauti noa e ilalo ane o le afe 5 se lau tāla. Whaapea i mafua ai e le o ni tupe ai tawala ese mai. Ai mō tangata ni usila o loo i atunu umamau ai fia pālota mai. O lea o le a whaalau tele mō na o le pālota o le 2 afe 2 Le ai a tatawe anga vaai i lato o nei e siti seni whaapea tangata o nofu mau o loo au mau i atunu umamau ma ua whaia lea o na o le whainga tā o iai le koviti. Sau no le minister whaato a luona vai aso i le tau aveina mai o le matanga luenga. O se suinga ia sanga wha mausa li ai le manino ma whaatu mau le tali tonunga o tangata lau tele. Ma ua sa wai le taimi o loo wha awa wai wha amasinonga o le toa lua wa mōli ai whainga tau wha asese na fōa i ai i le New Zealand First Foundation. E o maile o ngā totono le masina le nei o Union na o le se 10% i lātou na i o eina Working Holiday Visa wa tau nuu i New Zealand. O le aso se 10 mati, le ana amata tatala i le hawa noa i tangata e mawhaiona whaatalo sanga mo Working Holiday Visa. Ma i lea taimi sa iaile mo o pisinisi ia to a tele nisi e mawhaiona vave o mai ai. Se ia fesoa soani le uti o tangata ngā lulue. I whaamamonga mai lea taimi sa ia o mai le aso se 10 Iuni ua tau a au ele immigration a New Zealand talo sanga. E se 15 afe ono se lau iwa 5. E na o le se 10 afe se lau wha ono talo sanga watalia. Ma e afe 5 i lato wai totono o le atunu. Tala le tio a New Zealand o visa whai ngā luenga nei sa vave o na ilo, ma o le tele lava fo i sa whai ai totonu o le se 10 aso. Ua wha au popo fesoa soani a New Zealand mo Ukraine. Mai le sui palemia Grant Robertson o ia fo iwa sui tūlanga i tamaitai palemia a o malangai. E whātesi ma le 5 miliona le isi fesoa soani wha au popo a New Zealand mo Ukraine. Wha au popo sui o le militeli a New Zealand e awinatu i Europa. Whaapea ma le lango i le International Criminal Court. O le whātesi ma le 5 miliona, o le a whaalu le whaata waiwaila au mō tonga fitinga o le amia Ukraine. O le suau, whaapea mea whai ngā luenga mō feso ta inga. O lea whātesi 5 miliona wa whaopopo ai le whātesi 2 miliona na whaamatu atu ia mati. E se eisi fesoa soani a New Zealand ma atu whaatasi wa mawaile tolu sa 10 miliona. O loo te enai Robertson le whaia umo nei fesoa soani mo Ukraine o se whainga ia tō sina ma a whiai ma lienga o fe whaatawa inga sa o loto ma Europa. Beita ai oni fesoa soani o loo whaia pea, ona o loo ti ngā ina Ukraine ia Lucia ma o loo ia mo o mia le fesoa soani ma le lango. O ni whaiunga le malo o whailo whaalawa i tele mai ai, a o iai Jacinda Ardern i Europa e wha mausa li fe whaatawa inga sa o loto i le vao New Zealand ma Europa. Ua fesilingia le whaatanga o whangu tio ata i potu mai mua o loo totongi a le malaita alo Mount Smarty au kilani, ai whaasa i whale matamata. O le taalonga le vale mate matonga ma le Kiwis i le aso to nai, na vevesi ai ma le autapua i ma e whaapea na mafua i na uatau ai mai e nisi sa matamata i potu pito i lunga. Hatingi whangu maipu ma manunu ai nisi sa i lalo. I ata o loo salalau i lunga le social media, o le lefia fio nisi o lii ono le tau ai mai i lalo nei whangu na nga i ai loa i lunga ma whaafetawi. I reporti o le Herodo i lato sai potu matamata pito i lunga, na fefi loa i tangata tapua i mo au umai lua. Mana whaatetele ina ua wala au atu iai e tā ofi ai whaia lava. A oso esu e ia leo ma whaatala noa moli maua. O le fesili wa sawai pē whaafefeo na whaatanga whangu tio ata nei. Mai le pūlengo le malaita alo, o lo oso esu e nei ma o ilo ilonga foi, o le afua iai suinga mo le anga i iluma. E to atasi le na winatu le whale mai ono manu anga mai lepo, ma e tu whaatasia talafou ua tea mai tua, e le isaisi wa mōlia i le nei mata upu. Tala muli, wa amata pisi whale tala vai whaapea fō mai whale a inga i tui o le fulu o whanau.
O le sofareile nei le a matanga va ai whanau tolu i se fulu lua tau sanga le mātutua. E whaia fua o lātou tui o le fulu, ma o se whaai unga wa sau i le mai a whautua ino le soifua maloloina i le toa tele o whanau. O lea vai tau sanga wa tau fia i whale mai ona o wha mai wa sau ma le tau malulu. Mai se tasi o whale talawai sa sa e o kilani o le wa a matanga i atu mātua e whaia bookings mo lātou whanau. Ai mai whale mai o lo o wha au popo pea le whai numero o whanau wha a pea tangata mātutua e anga i atu. Ona o le tinga ina le fulu, ma e le whai ngō fie le au whai ngā luenga. Ona o le a fwoi wa a fia i manisi o i lātou. Tu mai tui o le COVID-19, wa a matawa noa mai le so le tui lona lua le booster. O i lātou wanga vaai le booster lona lua le nei, o so o se tase i lungo le 5 se fulu tau sanga le matua. Wha a pea tangata ngā lulua le soifua malo loina ma whale o tangata mātutua, ma e lungo le tolu se fulu tau sanga. E ta tau fo iona atoa le ono masina talu na uma le ulua i tui o le booster. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao. Whaatau se hotel talo for voucher.